što oni su bili u kampu, ali jesi ti Stevo bio u kampu? Bio sam ja, doduše prije 4 godine. A ti si prvi, ti si u probi. Ajde da nam kažeš šta je to CCUSA. CCUSA je fondacija koja se nalazi u San Francisku. To je organizovala američka vlada, to je State Department. Imaju kancelarije širom svijeta koje koordiniraju sa ovaj program. Za ovaj dio Evrope je glavna kancelarija u Rijeci, preko koga mi idemo. Sam program ima niz programa koji oni rade, ali za Crnu Goru postoji samo jedan program za sada. To je Camp Counselor USA. Program je za sve mlade od 18 do 29 godina. Znači mogu ja. Ja ne mogu, ti možda. Zašto mi gledaš kosu? Ne, gledao sam u naočare. Da, znao sam. Imam dioptriju, pa sam vražio. Ti dan 2 kruga. A koliko je kampova zainteresovanima na raspolaganju i koji programi se nude? Širom Amerike postoji 12.000 kampova sa raznim temama. Postoji 8 različitih vrsta kampova. To je neka najoštrija selekcija tih kampova. Počeo od sportskih, kulturnih, za djecu sa specijalnim potrebama, za odrasle, samo za djevojčice, samo za dječake. Tako da sad preskočio bi ako krenem da nabrajam i oduzimam vrijeme. Uglavnom aplikanti, naši studenti ili stručni ljudi recimo iz tih oblasti, to su recimo profesori Blažo je profesor fizičke kulture, nije student nego je otišao kao profesor, tako da apelujem i na druge kolege da se prijave ako su zainteresovani. Dobro, postdiplomat. Izvini. Oni se prijavljuju online na sajtu, popunjavaju sva ta neka pitanja koja procenjuju njihovu sposobnost, da li su dobar kaunselor ili ne. I kasnije još neku dokumentaciju dodaju i ulaze u bazu podataka gdje ti direktori kampova traže odgovarajuće osobe koje su im potrebne. A da li polaznici, odnosno zainteresovani, sami biraju kampove i program? Oni od tih 8 vrsta kampova moraju da štrikiraju najmanje 4. Tako da niko ne može znati gdje će da ide i u kakav kamp. Otprilike po tim pitanjima na koje odgovore pišu esej o sebi, oni napišu šta bi željeli i šta bi mogli da rade. Ivana, u kojem si ti kampu bio? Pa meni je zapravo tipični američki kamp u kojem su djeca... Sa indijancima? Nije. Znači, tu su dolazila djeca od 5 do 15 godina. U kampu su se djeca smilila na svakih nedjelju dana. Ja sam bila zadužena da čitav dan provodim sa djecom i moja, da kažem, uža specijalnost je bilo da vodim takozvane časove istraživanja u prirodi. To je bilo vrlo zanimljivo i rad sa djecom jako mi se svidio i bilo izuzetno veliko iskustvo za mene, prije svega zbog usavršavanja engleskog jezika, a zatim što sam naučila stvarno mnogo stvari i stvarno jeste lijepo. Gdje si bila? Bila sam u državi Virginiji, a to je mali gradić Jamesville. I uglavnom su svi kampovi smješteni, tako da kažem, u divljini, znači u tim ruralnim područjima gdje djeca mogu da se odmariju šumama, kraj rijeka. Jesi pjevala ono Take me home, country road? Nisi, ja? Pa, bilo je nostalgija, ali nisam pjevala. Koliko sam shvatila, program uključuje neki fakultativni dio, mjesec dana, je li tako, odmora? Blažo, kako si ti proveo? Ja sam proveo odlično, znači fenomenalno jedno iskustvo. Ja sam bio u državi New Hampshire, to je iznad države New York, sjeverniji od nje. Kamp Marist, jako poznat u Americi, jer je u top 10, znači kampova u Americi. Ja sam tamo radio posao instruktora borenja, odnosno borilačkih vještina, tako da sam bio zadužen za sal, za džim, za teretanu, znači za samoodbranu, boks i judo. A kako je organizovan ovaj fakultativni dio? Taj drugi dio, taj slobodni, ako mislite na njega. Znači, ja sam bio u samom kampu oko 2,5 mjeseca. Kasnije sam otišao u državu DOS, znači u Vermont. Tamo sam radio kao lifeguard, obzirom da sam imao kurs za lifeguard u samom kampu ispred Američkog crvenog krsta i dobio njihovu licencu, znači američku. Sad možeš da radiš na plažu, onda da, naravno, ne, da. Nažalost, imao sam jednu jako interesantnu ponudu poslije svega toga da pođem u Maryland na obuku za instruktore lifeguarda. To je meni bilo jako privlačno, nažalost nisam imao vremena da sve to obiđem, a znači kasnije taj dio, da odgovorim sad direktno na to pitanje, išao sam u Chicago kod svojih rođaka, bio sam nekih 15 dana i zadnje vrijeme proveo u New Yorku
Je li sami organizujete to slobodno vrijeme ili opet ima neko ko je zadužen za to? Ne, mi smo slobodni bili. Znači, kad smo završili kamp, u kampu se staje zavisnosti od 9 do 11 nedelja. Znači, ja sam stavio nekih 9,5 nedelja, 10, jeli? I nakon toga smo slobodni. Pošto smo dobili tu J1 vizu, znači ona dobije se na 3 mjeseca radna i mjesec taj koji može da se... Je li to slučajno 9,5 nedelja? Kako? To slučajno 9,5 nedelja? Jesi. Ja sam glavno... Stevo, kako doći do 9,5 nedelja? To je to. Ja sam s druge strane počeo tako da mogu sad vremena da pričam. Nesimo ti da to. Program košta 550 eura. To je ono što je glavno. I u to je uračunata aviokarta povratna na relaciji Zagreb-New York-Zagreb, medicinsko osiguranje i smještaj hrane u kampu. Nakon tih 9 do 11 nedelja, zavisno od tipa kampa, studenti ili polaznici dobijaju $1060. To im je kao pocket money, džeparac i samim tim pokrivaju troškove odlaska tamo. Znači svojim radom pokrivaju sve što im je potrebno. Znači on na kraju se isplati. I onda ako se dobro pokažu kao što se Blažo pokazao, mogu da nađu posao. Može nađu posao, on imao za $7,5 je radio na sat. Tako da mogu fino da zarade još malo i onda da putuju. I još nauče jezik. Na početku si pomenuo... Jezik im je potreban da bi se prijavili. Osnova konverzacija, ali da usavrše. Tu bi riječ iskoristio. Da, pa to sam upravo i htjela da pitam. Pomenuo si da je namijenjen kamp onima od 19 do 29, pa onda eto neko predznanje engleskog jezika. Postoje li još neka ograničenja? Dobra volja i dobro popunjena aplikacija. Samo toliko? Samo toliko. Da su studenti ili zaposleni, jer to ambasada američka zahtjeva, jer moraju dokažu da će se vratiti. Da, evo stižu prvo se uprošta svijajiti. Obavezno. Ajde. Veliki pozdrav za dva najbolja i najljepša nastavnika fizičkog. I nastavniku Stevu, čestitke za položen ispit. Neko vidiš je upućen. Hvala. Mogu li ja da dam... To ne piše, nego sam ja izmislio. S obzirom da je kratka priča, ja mogu da dam broj telefona koji mogu da se informišu podrobnije. Dobro, pa ćemo ti mi poslije ispostaviti račun. Da, za marketing. Zbog toga i pitam, pošto ste me pomenuli. Preko koga ide? Preko koga se može? Preko koje kontakti? Mi nemamo kancelariju. Kancelarija je u Hrvatskoj, mi smo samo promoteri i ja dobro, ima intervjušam te sajt ljude. neki, je li tako? Ima sajt, to je www.ccusa.com, a mobilni mogu na moj broj da me dobiju da ih detaljnije informišem. Pa jel smiješ zbog svih gledateljski da kažem? To je samo sam ga za to uzao, može. Tvoj sam privatni zakrio. 067 668 565. Dobro, hvala. Evo stigao je za sve u studiju. Pozdrav još jedan i za Steva iz Budve. Pozdrav. Eto, Stevo. Imali ste nešto ako možemo samo da dodamo? Ako nešto možete da opjevate za kraj. Zajedno sa vama, naravno. Ja sam spreman. Odlično. Nemoj moliti. Napomenuo bih to da su info mitinzi, znači koji će se održati tokom novembra mjeseca. Ja sam uzeo ovako list da ne zaboravim nešto me pogriješio. Ovaj put se ispravljam. Znači u Nikšić na Filozofskom fakultetu 12. novembra u 13 časova sala amfiteatra. U Kotoru smo znači 16. novembra u 13 časova i u Podgorici znači 21. novembra znači sala 2, studenti znaju. I da, ekonomski fakultet, da. I ovom prilikom bih se zahvalio prodekanima i dekanima tog fakulteta, gospođi Bečanović, gospođi Sanojčić i gospođi Ljiljani Rakočević, što su imali sluha kao i prošli put da nas prime. I Atlas televizija. I naravno i Atlas televizija i time doprinesu da studenti pođu na tom programu. Ivana, jesi vidjela što se dešava kad imaš dva razgovornija muškarca? Vi žena ne možete doći do riječi. Ja moram da kažem da Stevo stiže toliko poruka. Evo neko kaže da samo nastaviš da se smiješ, Stevo. Smej se, Šta god to znači? Možda da se vidi broj? Pokazat ćemo ti posle emisije. Hvala vam puno na gostovanju, hvala na razgovor. Hvala vam. A ja sam nisam htjela da pročitam, ali hvala. Ja ću reći. Ivana, ne progovori ti ništa. Pa evo nisi malo prilike od... Pominju da od mene ne mogu reći. Ne, u svakom slučaju, stvarno, evo, pozivam sve studenti i kolege da se prijavi jer je stvarno nezaboravno iskustvo. Ima, znači, teških trenutaka, ali na kraju kad se vratimo u Crnu Goru, svi smo ovako bogati za jedno divno iskustvo i nezaboravno ljeto.
A ja ih pozivam da dođu na info meeting, da čuju cijelu priču. Ovo je sad bilo samo lijepo, ima tu teških momenta. Dosta njih me zvalo i kukalo. Kako im je teško u početku. Ja ne znam šta je... Ajmo stani još malo, mi imamo od ovih poruka imamo procenat. Evo, pozdrav od njegove obožavateljski iz Budve. Broj telefona. Nadam se da zna ko je. Dobro, ja ću vam se još jednom zahvaliti na